Ngatho muno ni undu wa gucoka. Nyina wa Betty Bayo ni akorwo akiuga we arenda mwiri wa Betty Bayo ukorwo ugikwa postmortem, ati wathikirwo gutari postmortem yakorirwo igikwa. Akiuga we ni akoretwo akiaraniria na Betty na gutire cancer arari kana anamwira ari nayo. Akiuga Betty ni aramwirite maundu maingi maritu ta bara ya Tash kuri we, uria Tash amuhuraga na mamilioni ma mbeca. Tash aramwitagia niguo agure irori ciake iria iri America, but cancer ino ya wiki imwe niyo atara understand. Na if at all mwiri wa Betty Bayo ni gukorwo ugikwo postmortem, ugufatara gukorwo ugithikurio as we saw in the case ya Jeff Mwathi. Mamu wa Betty Bayo athie na mbere na kuga arenda guthitanga Tash kuona he has all of Betty Bayo's documents, Tashia properties hamwe na ifade cia Betty and even death certificate iria marikaneire during burial. Ona mathiko mathira na Betty ahurukio akorage forward indo icio ciothe kuri mwena wa family iria Tash akoretwo akirega gukorwo agicokia. Akiuga athire nginyagia na mbere gukorwo akiandikithia ritwa riake in the death certificate ya Betty Bayo, knowing very well he had left Betty Bayo before her death. Na nikio mwiritu wa Betty wa wira kuria thibitari orio no waikaraga nyumba iyo agikorirwo akiuga ni Betty na ciana na gutikire muthuri waikaraga in that house. Mamu wa Betty Bayo akiuga Betty aretagia kanyari uteithio wa ciana tondu gutire mbeca Tash araheaga Betty, ona nginyagia gukorwo akimutigiria mbeca o ciothe tondu mbeca iria ciothe Betty arari nacio ni arakoretwo akinengera Tash niguo akorwo akigura marori maya marari USA. Akiuga above everything arenda ciana iruto moko-ini ma Tash tondu ndarona Tash ari na maundu mega kuri ciana icio tondu ari na ciake guku USA iria ataroraga. Mamu wa Betty akihinguka na kuga ni ageretie gwitia Tash documents cia Betty Bayo including her own ID iria Betty arakiri nayo, no Tash arakorirwo akimucokeria na kumwira amutware igoti-ini. Oro wigie aini, mamu wa Betty Bayo auga gutire ona umwe ukoretwo aki reach out kuri we, ona riria akoretwo akigeria gwetha uteithio kuri amwe a aini aria makoretwo magi pretend to be Betty's best friends, matikoretwo nginyagia makimwera thimu. Mamu wa Betty akirira muno na agikorwo agitariria gitumi giake kuremwo guka guku Kenya. Akiuga ari na wendi wa gucoka Kenya niguo solve maundu maya na makiria arore ciana ici cia Betty, but kuri na maundu marakimuhingiriria kuria USA, no akauga she will have to come back. Akiuga ni ageretie kwaraniria na mawakili na aubura auga she is the next of kin to Betty Bayo's assets and properties tondu Betty na Tash were not married legally. Akiuga Betty ari no tonga wake nginyagia before macemanitie na Tash kana ihinda riri maragicemania na Tash, na hari indo nyingi cia Betty andikaga nyina ta next of kin. Akiuga angikorwo kuri kindu Tash magurite na Betty, utonga wa Betty kana share ya Betty yagire gukorwo ikirugama na ikorwo ikinengerwo kuri ciana ciake.